Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet ne SHI. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. BRIGHTSTAR Academy ko winning Islam ajing hikai hekajing lekai football. Yiki kena hapo ka sornongston klaraki ke jingdap SNEM hagbo assistant agriculture engineer uba GGL Sangriang ulalong kumukangsan. Hagarigasngi ki bor penya jong BRIGHTSTAR Academy kila audio ki dap SNEM bat samru iki sornot chiki kena ilekai ki bidang hapo khadar SNEM karta ki bla pendrong kerteng banio jingikai nekadik academy ka ïASOI ka sekolah risotho jingmod neka memorandum of understanding baka MAWKHAR sports club na Shillong pada ka juga por ke academy klapen kuburam ikinoy lekai jong ke academy ki bidana ko first team ki bla la ban penkiu shaka second division jong ka samoy lekai arajar pusan arajar arpunriu ke NDSA. Yika BRIGHTSTAR Academy lajar kerteng menpensa nam yu ba BRIGHTSTAR Kharbudan ubla khlat no bat lapli yika diga Islam ajing ikai haka khat saw truk rempang arajar arpusaw balas dang yika jing ajing ikai haka khat riu truk rempang arajar arpusaw bat haka bas dang ki dan tang phongot ki khenna henre minta kladan hadu praphongot ki khenna na keleng gishnong jong ka West Khasi Hills ki blalet banyo ajing ikai haka ne academy. Kini ke academy minta kladan haka kedan second division jong ka NDSA bat layat thoru bahkan politik leber arajar arpusan kini ke academy club players ke weper kashnat hakashnong maulin triang mairang Eastern West Khasi Hills district. Komited pemerintah seni di seni celebrate jengdap chisna BRIGHTSTAR Academy asyik ini kala sebagai sebagai akan memandang government bagi ahli dan membantu bagi ini membantu ketua ini. On this 14th day of June 2025, MOWKHAR Sports Club Shillong take this opportunity to congratulate the BRIGHTSTAR Academy on its first anniversary and wishing the Academy every success in the future. Where passion meets purpose, 1 year at a time. God bless BRIGHTSTAR Academy. Hakasi Basda Pembelian Akademi Ladon Shipomot di Tengah Ibawan Ban Register Nilai Basda yang training akan kandung dari Ubanayawaan Arja Prosal Pada ilahnya Hadu Kesi Kebabentan di Tengah Ibawan Ban Register Akademi Hadu Universitas Kebabentan Iladon Prapumut Tam Dihari Badgedon Somot Kinongikai kata aku nanti coach apa kerja jom besar abandon namin kung head coach jom ke academy ila pihak yang training hak nilai kategori kata under 12 under 16 part away ke first team nilai yo bandai ke shimata hak third division jom ke non district sports and association lani ke NDSA ke bangian barat wala yung sumala Panpuai Sinatong Henry Nidam kami sukuman ke Ukraw Ya kebagian Pantiu Syakawaipan kekadang Kata Syakasikon Division Kali kesinjok ke Ukraw Yang ni Kum Kak Geri Walang kesingat nanti Paling kuat Henry Nyala Pantiu Pan Syakawaipan Umwazan Kami sekian bro Pemantau SNEM Di tengah kejuri Ini kuntingnya Berkenal Pantiu Pan Syakawaipan Umwazan Kata Syakafas Division Hakaat sebenarnya dari Ubanai Balai SNEM Arja Prosan Nyelayok Panpri Sakawai Pat Kesenta Lani Kacanga Ai Jingikai Ante Hamolin Jian Mairang Eastern West Khasi Hills District Bat Hadu Mata Ikana Kebaruan BRIGHTSTAR Menteri Idonar Prosan Nguat Kumbang Nilakaran Nadu Kepasang Pekatong Cungi BRIGHTSTAR Academy Kalong Bandung Palang Banwat Dikikena Kebadan Sam Jong Kadong Bakatang Jongi Borokoi Bakumju Banlam Nanti Bantin Nanti Bakbalong Umojang Nakabata Kalawai Kapunai Jong Dikikena Kebadan Sam Kaka Football
Ipadon tanggal kadong katang jingi nongson kacung west kasih borok koi idap negeri Sumen kapal krawet pamantau SNEM yelder bansai yang diatur di kena nami nongson west kasih district berkentuk di kena napo akademi pan ini teman yang kamu kas sport club hantai agak fast division jangka selo Premier League arja perusahaan arja penuh season. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.